Department of Telecommunication in polter khat ahin hongin hiji polter apa nahi namina sim card ejat kila do hitam ti ho hi nahet le bailam ta an het thei tai hichi hi mobile jangzo sia dia het lowa poimo ta khat hi nangin nahet pha lowa na aadhar card na namina mi dangin simana kila ti ho tam ta ja Department of Telecommunication in polter khat ahin hona hichi polter apa nahi namina sim card ejat active ham phone number ejat kijang ham ti ho hi nahet le na phone apana bailam ta nahet thei ama sapeni na Chrome browser alut in lang tef ko porter tin type in lang intermediate la chun anu ya bangin result hung kilang in tin hichwa hin vela chun result ma sapen pen tef ko consumer portal hi click bola chun next web page hung ki hong in tin hichwa hin enter your mobile number kitina hin na mobile number enter bolin lang hichi mobile number chu namina register keyboard ailole na aadhar card na pa na kila mobile number enter bolin lang request OTP me la chun OTP khat nong ki thot in tin hichi OTP chu hila icha hin enter bolin lang cho hin OTP chu enter bolin lang validate me la chun web page khat hong ki hong ki in tin hichi web page a hi namina register number ho namina na aadhar card na pa na ID pa na mobile number kil ho zo se hi ta hai display hung kilang ding ai tai avet sa na in hichi mobile number ho la a chu nangin het pha lowa mi chumin anala aum kha a jong le chwa pa na hi tia hai tik na bola this is not my number ti hi nami a report nami a le hichi number chu company in block a hin bol ding ai tai hichi ta banga hi hitia henang in jong mobile number ho namina mobile number ejat kila ham ejat active ham ti ho hi na check num le bailam ta na mobile number apana na check the hitai iham tia nahet themlou ama le anu ya comment in bolin ka ki pa e